Helo, siwmai, bonjour, bonjour, hola. Efallai ein bod ni'n siarad ieithoedd gwahanol o gwmpas y byd, ond mae un pwnc rydyn ni gyd yn cael ei effeithio gan, net zero. Nawr beth yw net zero? Dyma'r problem, yr effaith ddynol ar ein unig planed unigryw ac adnafuradwy. Yr holl syniad y tu ôl i net zero yw i leihau ein hallariadau carbon a dod o hyd i ffordd i gydbwyso'r ôl troed trwy ail ddefnyddio'r egni. So net zero is a concept that relates to climate change. And climate change is a scenario where gases that we emit into the environment create a blanket that keeps the sun's heat inside the planet's atmosphere. And if we think about net zero, it's about balancing the emissions into the environment against when we take those emissions out of the environment. So think of it as a sink of water. The tap is adding carbon dioxide into the atmosphere, and the plug hole is taking it out. And net zero means that what we put into the atmosphere and what we put out is net zero. Swnio'n gymleth? Yn y modiwl hyn, mi fyddwn ni'n edrych mewn i 3 agwedd ar Beirianneg sy'n helpu gyflawni net zero. A sut olwg fydd ar yr economi werdd yn y dyfodol? Credwch ni, ar y diwedd mi fyddwch chi'n gwybod mwy. Diolch i'n cwisiau rhyngweithiol. Am be ydych chi'n aros? Gadewch i ni blymio mewn i'r byd Peirianneg.